Sanibonani. Hi Ngathi noma sisi. ngiyazwakala kahle. Oh, you confirm it. Yes, sisi ngiyakuzwa. Ngiyathandeka, yazi uthena ukhuluma isihloko sakho ngakujaja yabona but ngaphinde ngathi hayi ngaze ngaba yixoki. Yey, ngaze ngaxokile emhlabeni. I'm glad. Kunomuntu okhonfesayo ke namhlanje. Yey, Ukuthi ngaze ngaba ungijajile. yixoki lomfazi. Thandeka. Baba angazi noma kunobhuti la. Guys, ngiyobathabile wakwaXaba ngashadela kwaSithole. I don't know who's this obekhuluma ngokuthi umuntu wesilisa will check your mentally and then bese adlala ngayo. Thandeka mina uthena ukhuluma ngakujaja ngithi manje siyajaja umuntu mayexoxa hayi bo ngaphinde ngakhumbula ukuthi hayi bo lento ezothandeka ilento eyenziwe yimi phela ukuthi umehluko mina ngiphinde ngayiwini. Mina thandeka ngomuntu wesifazane ozisebenzayo I'm a entrepreneur. Ngiyazama nje ngumama ozamayo othengisa noma kunama-show amakhulu ke like now bengibuya kwi-show enkulu ebizwa ngeBacardi ngiye ngithengise lapho ukudla kwaseBacardi ishow nje yabantu abancane it's an exclusive show iba kakhulu nabantu baphesheya and young people ke basa-South Africa abathanda ukuba kwishow exclusive ishow emnandi ke for abantu abancane abantu abasha not thina mina ke udayisayo ke ngiye ngidayise lapho ngibuya khona nje last weekend ngoba ngumfazi ozanayo ngashada ke bafazi ngashada nobhuti la ngashada but the signs zithi lo bhuti akangithandi ngicela ukubeka nje lokucaca ama-sign ayethi cha akangithandi kahle lo bhuti but ngashada ngamthola nomntwana nami nginomntwana ngamkhulisa kahle kumntanakhe ngamthola nomntwana ono-4 ubumama kimi ngathatha lo mntwana ngamfaka esibelethweni sami ngamkhulisa ngiloku ngomama womzamo ngamkhulisa ubhuti uyasebenza ubhuti usebenza kahle he's an engineer uhola kahle i-take home yakhe kwakungaboma ngalezo yikhathi sisanda kushada kwakungaboma 40 something thousand mina-ke siyahlala-ke sihlala eMbalenhle mina-ke sihlala elokishini futhi phela asithenge umuzi ubhuti ngizowuthenga ujahini kube nabangani basibonise la kunamizi edayiswayo khona he would look for one thing. You know, the way narcissist nakhona, he would look for one smaller thing, even if it's sihlahla. I remember ngomunye umuzi wathi angisithandi lesihlahla. Angisithandi lesihlahla. Lesihlahla sifunani la? Sa-end up singayithenganga indlu ngoba inalesihlahla angasithandi. Kwaba khona enye indlu, yabona-ke leyo yiyo eyangenza nga-give up ukumtshela ngendlu. Leyo ndlu umuntu wakhona wayeshonile zidayisa izindlu zakhe kwakuyizindlu ezi-2 in 1 yard eMbalenhle ngathi asithenge le ndlu wathi hey wisdom man sizoyenzana indlene ijariti elinezindlu ezi-2 ayimani udom man hayi bengingakwazi asibengithi uhlakaniphile kanti udom ngathi hawu sizayiqhashisa le enye sihlale kule enye wathi angikaze ngisibone isidom esinje you know from that day I give up azange ngiphinde ngimtshele ngendlu uNkulunkulu wangibusisa ngathola umsebenzi omkhulu ngasebenza ngathola imali ngathi ngeza nemali kuye ngathi nayi imali asithengi indlu kimi kuthi ngithi Thandeka lo bhuti wayengangithandi ngempela wathi indlu sithengelana indlu not able to kuthum and angikhona ukwenza nix I can't buy furniture I can't do anything because le ndlu le two room angikhoni phela I can't do anything wathi hayi uhambe ngemodi yami manje ngangihamba ngegolf yakhe ngaleso sikhathi wathi thenga imoto yakho ngathi okay ngizoyithenga imoto but sizoyibekaphi wathi ngizokhipha eyami ilale ngaphandle yakhe izalala ngaphakathi ngathi no ngathatha umngani wakhe sahamba safuna
izindlu edrobheni, we have 3 towns there, so I won't say ukuthi kuphi because maybe la kunabantu abasaziyo. Safuna izindlu edrobheni nomunye umngane wakhe ngenhlanhla enkulu sayithola. I remember masithola le ndlu safona sabiza laba abadayisa izindlu, weza lo mlungu ngathi ngicela ukubona le ndlu, sayibona. I fell in love with the house. Ngamfonela ngathi kuye nayi indlu, ngicela sisayine. Wathi because angithi akusathenga imali yakhe, wathi ngisabi njalo mlungu angengenela. Ngisabi njalo mlungu angengenela. Ngathi ayiswenza kanjani ke because I lied because ngendlela amadoda ayithanda ngakhona esingazithandi ngakhona, wathi ngisabi nje I lied. Ngathi ngizokwenza kanjani ngoba sengikhuphile and lo mlungu angeke afune ukunginika i-deposit, wangena sasayina sahlala. Kwaba kuhle, kwafanele Thandeka sithenge ifurniture, wayithulela nje ngayithenga ifurniture. To cut the story short, after that bekuthi nangabe isimo sami si-dry, ngifuna ukuphendula usisi ethini inkosi uthi nalo we-afro what uthi uma umuntu wesifazane you must save. The mistake that I did ngangingasave because ngangifuna ikhaya libe. Bekuthi naku-dry ubezongitreat-a ngazi njengani, bengizo-abuseka ngenye indlela extremely, but bengikusaba ukudivorce. Ubengihlukumeza ngendlela emangalisayo, ebengangishayi, ebengaphuzi, ebengabhemi, ebefika ekhaya ngesikhathi. Kunobani oke wathi washonelwa umuntu wakhe ebemthanda. I believe in that man ukuthi he's faithful. Nizozwe ekugcineni. Ubengangishayi, ubengaphuzi, ubengabhemi, bebuye ekhaya ngesikhathi, but he will abuse me so much mentally. Ngikhumbula ukuthi ngangize ngilala ngama-drugs, amanye amaphilisi angama-drugs. I was supposed to take one but ngangithatha 2. Uthe mesebona ukuthi manje impela umntana akhe ukhulile, una 21, ngimenzele konke umntana akhe waye university, waba yikho konke okuhle. 2022 wathi ngangibuye uyothenga amathikithi wokuthi uyobuka imovie. Ngathi nangingena ngathi asami sibuka imovie, angisazi sabanga ukuthi imoto yami eyi-1 ngiyibeke egeyitini. Wathi bengithi ngiyareversa imoto wayise egeyitini. Ngathi ngiyexolisa, ngathi but you are abusing me, wayikhuluma kanje nami. Wathi yazini sengicabangile, ngicela ukuthutha. Guys, wathenga ifurniture wazoyibeka kwi-internet, kwi-entertainment space sethu. Wathi uyathutha umuntu wesilisa. Watshela umntana wakhe ukuthi bapakishe bathuthe. Ngathula, but I was so broken. Wathi ngiyakuthutha ngiyakushiya emzini wakho. I was so broken. I was so scared. You know, abantu besilisa banalento yokuthi bakwenza usabe ubala, usabe imali kungeyakho, usabe umuzi kungowakho, usabe unemoto, usabe konke. Yikho ngithi Thandeka ngiyexolisa ukuthi ngikujaje kanti ngilixoki. Ngasaba ukuthi uyahamba. Ukuthi ngisabani-ke bantwana benkosi angazi because yimo ondlayo, yimo othenga isitulo, yimo mbesa yena. Wagcina angahambanga, angizange ngimncenge, but from that day kwaku-2022 I knew ukuthi le ndoda ngeke iphinde ihlale. I knew, but ngangisaba ukudivorce. Kuthe last year wavuka embhedeni, ngiyakhumbula ukuthi ngangifanele ngomuntu-ke oyi-activist kwezepolitiki, ngangizoya eBushbuckridge. Wavuka embhedeni wathi ngisaya edrobheni, ngathi kuye, ngicela ukuphathisa amagwinya. Wathi okay. Ngithanda ukunixoxela ukuthi mina angazi ngimphathisa amagwinya. Kanti uye court. Umphathisa amagwinya, Nkosi yami. Uye court uyofaka i-divorce. Hey.
angazi. Okay, abuye ayithulele nje futhi angasho ukuthi ukwazi ke sisi ukuthi mina sengikuyofaka i-divorce. Ayithulele nje angena embhedeni nami ayilalele umuntu wesilisa. Angazi ngibuye kube khona into ayishoyo ingitriggerishe ngiye ku-doctor. U-doctor ngase ngibanjwa ngase ngiba ne-stroke, touch stroke ngendlela engishi-abuse ngakhona emotional. Angibuya kube nento ayishoyo isixabane ngiye ku-doctor. I-psychologist yathi kimi, mama uSithole, ithi ngixoxele indaba ongayazi. Uzofa, umufa, umyeni wakho uzothatha unkosikazi omunye. And uma ethatha omunye unkosikazi, ngeke athathe unkosikazi angeke akwazi ukum-abuse. Because indalo yakhe, i-abuser. Don't you think u-abuser wena udaliwe, une-low self-esteem, so for him to feel better ukuthi makahlukumeze umuntu wesifazane. And manje wena umuntu wesifazane o-strong, okwazi ukuzenzela, owenza konke, and manje kuyamlimaza lokho. There was this position engangithenjisiwe kwezepolitiki wathi leyo ke yiyo embulala kokugcina. Okay. Kuhamba insuku ahamba emsebenzini. Usisi osebenzayo angivuse athi mama kunobaba lapha esangweni ngiphume. Ayikho ke ethandeka into engayenzelwa yilo bhuti enhle emhlabeni njengoba ufake. Ngiphume mangiphuma kuno-sheriff. U-sheriff uma efika athi kimi mama sawubona ngithi yebo athi ngilethela amaphepha e-divorce. Ubaba uthi nawo amaphepha e-divorce. Ngiwathathe athi mama ngikupha i-court ikunika 10 days. If 10 days awufuni ukudivorce uzoya uyocomplain ukuthi awufuni. Ngathi okay baba. The only thing engayicabanga bangcwele ukuthi uNkulunkulu kukho konke ngacabanga ngakukhulekela ngathi Jehova kukho konke umuzi wami. I work so hard for le. Yebo Jehova. Ngingakwazi ukuyithenga enye kodwa ngiyayithanda le. Ngathi nangivula amaphepha ngwafunda wabebhale ukuthi he cheated. Ngithi ningizwile ngithe mina ngimaza cheat. Bebuye ekhaya ngesikhathi kodwa engaphuzi bengabheki. Wabhala ukuthi uyangidivorce ngoba uchithile, uyangidivorce ngoba uyangi-abuse. Washo ukuthi indlu yami uyabona ngathi nangibona ukuthi indlu yami uyanginikeza ngathi Jesu inkosi. So he took a blame ukuthi yena uyacheat. Ngathi intombazane uSozwa, he didn't take a blame, he was playing a mind game. Wayefuna mina ecourt ngifike ngikhale ngithi ngiyaxolisa ngisakuthanda singa-divorce. Masifi kufika insuku ngingene ngithathe le phepha ngilibeke ngingasho lutho ngilibeke phezulu kwekhabethe. Achayisa libone phezulu kwekhabethe ngipheke ngimphakele sixoxe kube mnandi mina nabantwana nomntana nami naye nowakhe sixoxe kube mnandi. Manje ungibhekela ukuthi kanti all the time bekasahlali nathi besathanda ukuthi nayishaya isahlala ebar but lelo langa wahlala esofeni. Ngoba ufuna ukubona phela ukuthi ngilimele kangakanani. Sixoxe kube mnandi nabantwana sihleke. Asondele ahlale kahle. Sihleke ngingayikhulumi nje e-divorce. Ngiyithulele nje ngilibeke lapha iphepha. Ngihambe ngakusasa ngemsebenzini. Ngangemsebenzini eBalfour ngibuye. Mangibuya ngingene ekamereni lethu. Fani kube nomoya ongitshelayo ukuthi ikhona into wrong. Ngivule la kuhlala khona impahla zakhe mangithi azikho zonke. Ukhona yena endlini. Ngendlela waye umuntu olimazana ngaye emoyeni. Angithi angikhuluma ngaphela ukuthi uyangidivorce. Ukhona endlini impahla zikho zonke. Ngiye kwelinye ikamera ngithatha impahla zami zenhlangano ngizifake zonke espacini lesi sakhe kuze kusale esinye ispace ngilala. Ekseni ngiphume ngihambe ngibuye ngimthola hlele esofeni. Ngimbingelele ngiyithulele. Ngipheke adle. Ngihleli nomuntu ongidivorceayo njalo. Ngendlela angilimaza ngakhona, shothi fanele angibone ukuthi ngilimele kangakanani.
Ngipheka ngiphaka sidle ngingena ekamereni lami ngibona ukuthi ungena kuleli elinye okay shuthu lala kuleli elinye hayi ithulele intombi kaXaba ngilale avuka ahamba emsebenzini ngivuke ngingene kule kamera leli lakhe kathuthele kulo mangithi onazi impahla ziyijumba yiningi ziyijumba zamaplastiki amnyama phela fanele ngimbuze ukuthi indaba impahla ngamaplastiki amnyama because I used to do that ngiyithulele nje abuye ngalelo langa ngicasuke ngithi siyanini ekhothe bathi size nini athi angazi ngisazobuza ngoba bathe fanele isenze settlement intontoni ngithi ngilale ngiphake namanga lelo langa ngicasuke kakhulu ngingapheki ngilale amalanga alandelana ngingapheki umfana wami ke uyasebenza naye nentombazana yakhe iyasebenza athi intombazana yakhe seyindala mama ngithi yabo sisi athi I am so happy for you ukuthi ubaba uyadivorce owakhe umntwana ngithi why isho njalo athi because uzophila emqondweni uzophila enyameni ngithi ngiyabonga sisi I thought maybe uzothi ngi-wrong athi no athi mama kukho konke ofanele ukwenze ngicela ukuthi ungaphikisani nedivorce yekela athi umntana athi yekela lo bhodi akudivorce ngithi ngiyabonga sisi lifika ilanga Monday siye court sifike court sisayine ukuthi indle yami sisayine ukuthi imoto azibale zonke ke bafazi zonke azibale ngimbona ukuthi makazibala sekazibalela ukuthi manje kufanele athole ethize yabona athi naye ezibala ngebhadi abe nebhadi uJehova nje abe muhle ngoba uNkulunkulu uthembeke ngaso sonke isikhathi angikungena omunye umfana kwaku July bani nginezinyanga nje bantwana basekhaya ngidivorceile angikaze ngibe happy kanje hayi ungangibheki thandeka nginezinyanga vele angena omunye umfana lo mfana akhulume umfana nje umeli uzokhuluma nalabo sisi akhuluma umfana maye khuluma umfana I think ngangibonakala ebusweni ukuthi angikho right ubuso bami babhaliwe ukuthi I'm troubled umfana athi yabona mina ngiyabamela abantu besifazane sikhathela abobaba abadlala ngabantu besifazane uzikhulumela yedwa lo mfana ukhuluma nama-colleagues wakhe athi ngiwummeli vele wabafazi mina akhulume lo mfana into against i-abuse yabantu besifazane ngiyabona athuka umfo angabe asafuna i-halfway imoto ngoba indlela yezibala ngayo wayeyibala ngabuzwanga ukuthi unalena unamateksi unani uyazibala nje kuyabhalwa phansi bese lesikhathi kuzobuza ukuthi ikhona oyifunayo na sekukhulumela umfana lo athi cha but ngiyambona ukuthi cha because ulindele ukuthi ngithi mina akathathe lesi bathi indlu athi yakhe ithengwe uyi bathi awukho omunye umuzi athi unembili ayibale la ikhona bathi awuyifuna athi cha angibheke emehlweni amehlo ukuthi athi kanti nganginendaba ke oyi-1 ngangingamnika ngangingafuni ngalo sihlala kuwo manje men are so abusive futhi abathulile ngifise ngathi abantwana abancane amantombazana amancane angashadi nendoda ethulile lesithi ilungile le ndoda ekhamba kuthiwa waze walunga ubhuti bani baleka gijima akalunganga kakhulu ke loyo ngcono kabi lokuthiwa vele uyayihlanyela lo uyaziwa indoda ekuthiwa ilungile futhi ekholwayo emaphambili ishumayela ivangeli yinja yododi Ayibonke sisi ayibonke yethandeka ngimdala mina about to be 50 mina ngibekezele for 17 years in an abusive marriage 17 full years 17 sungeke ungitshele lutho mina bonke hizwa ngami bonke abantu besilisa abathulile abanice bonke ingcono kabi ungcono umuntu esithi what you see is what you get lo lungi nobheke phansi ungathola ukuthi nawe indoda ebeyihlukumeza singathi nasiyibona sithi awumqambela mama washa wena singasho njalo so bonke Well, thank you so much Sisibathabile for sharing your stories. Ukuyithatha ke abuye cabangani ke sibuye ukwenza settlement
afuna ukubuya khona la endlini la shuthi sidivosile kodwa ufuna ukuhlala la Kanjani manje? Hayi phela angithi ngiyahlukunyezwa ngashintsha ngathi yemfo yebhuti kanti uhamba nini wathi uyamxosha Ntombazane. ubani lothi intombazana wathi uyamxosha umxosha nami wathi uyamxosha ngathi hayi phela wena ungilahlile wathi umxosha kami ngathi hayi wena nawe sibuye sayina nawe amaphepha umuzi wami lona wathi ungixoshe kami wadlala ke manje the mind game wathi kushuthi bese kuvela ufuna ukungidivosa Hayibo. Dala ngikubona angithi wena unemali yamathenda yey yethandeka Guys, ngicela ke akashayeni u1M lapha ama likes sihlala nabantu aba1000 manje just sithi sitap screen. Ngisukuma nokuxolisa ukukujaja yethandeka mina ngiyondlile indoda ngayimbese uyangizwa na. Awu ngiyazibongela sithandwa sami. Uyalamukela uxolo lwakho and ngiyajabula ngoba uyazivumela wena ngomlomo wakho. Elokugcina nje bantwana bethu abancane. Ningalinge nishade nabafana laba kuthiwa balungile abantwana besonto abakhonza uNkulunkulu. Eyesibili yokugcina ningalinge nilithenga uthando ngilithenge kakhulu bantwana basekhaya ngilithenga kubo ngakha ngenzani ngithi uzongithanda indoda uma ingakuthandi ngeke ikuthande ningizwile mangixaba ngitheni ngithe azange ngithande from the start I thought umfana wenkonzo ngiyahlukumezeka manje ngihlukumezeka mntanami yezwa na kodwa ngimile ekuthenini abafana abakhonza uNkulunkulu mina indoda yami yayithi nayishumayela ungasindiswa kabusha uyangizwa na ungasindiswa kwangisho lothandeka wathi uyangizwa na ungasindiswa kabusha ungaqala phansi usindiswe eyokugcina engiyithole manje ke esengihlukumeza ngilevela ke wangisendela imessage wathi sengenza icala la manje angazi ke bese ngingena kanjani lapho ngathi yini icala wathi ngathi ngithisile baba yini Hayibo. Yo. Lapho wena memithi Uthini manje kimi sisibathabile? Thi maxaba ngathi yebo wathi yazi ukuthi ngiyangena la ngabe ngiyaba baba. Ngathi yebo mfowethu wathi sengivela inkinga la ngathi yini wathi ngathi ngithisile ngathi yakubongela wathi kodwa manje inkinga intombazana lena ithi izoletha amaphepha wamasamanisi kuwe ngoba iyakwazi yikubona ivalve ngathi manje imithiswe yimi wathi hayi inkinga ikunenkinga ngathi yini uphika umntanakho wathi hayi akafani nami umhlophe ngahlenga ngasimanje simoza mhlophe Ngathi kasi sikuphi thina masidasi sisemhlabeni wathi mhlophe yini inkinga wathi hayi angimboni kahle ngathi hayi wakho mixe ugogo uzamvuma wathi hayi uyabaza abagogo bayavuma ngathi hayi utshela intombazana ukuthi sesadivorce wangila indoda uyondli ikulahle idivorce yona nayingazange ikuthande baba ungahambi bathabile ungahambi mana kancane khona istatement osishilo lapha engisithandile ngihlezi ngilishumale livangeli uma ngila ku live kaSithandeka bazalwane nizulu line kaMama Bathabile utheni uthi wakhulisa ingane yomyeni wakhe wayibelethe esiswini sakhe whenever you do good uNkulunkulu basayidini lakho ungayishiya indawo yakho inoma ngathiwa isimo sikuphika kangakanani yabona njengoba ngoba eseshadele yandoda kwase kufanele athande yonke into yayo uyabona ukuthi relationship kaThandeka nama in-laws yakhe ibiyinhle uyamuzwa isiphetho sakhe uthini uthi ngenza konke ngakho izindlu nginakekela ifamily yasemzini wami akungisebenzelanga sengibuyele emuva lenye iphuthu sesithandeka lenza indoda ayithi sakuhlupha nje uyitshengisa ukuthi nawe ungayishiya leyo ndoda yawo ibingakuthandi ibikuthanda ngenhliziyo yayo yonke kuphela ibithula ivuka ubudwe azange mamela uyabona manje njengoba Uzomkhulula ngoshuka lakho sisibathabile manje. mamela konje ubani
Banithini Uthini? Thini sithando sami kunezinto okufanele sizivume zibhlungu zinjalo. Thini ukuthi isikhathi asinaso if ngingakutshela the stories ngibuyele back na wena uyabona ngihlala uthande ukuthi naye ekhuluma ngihlala ngibhala ngithi Thandeka into engizokushaya yona wena ungavela utshele mina ukuthi ngizishaye zange mina ngangithanda yena sithando sami mina ngangithanda yena the mistake I did ukuyiphaneli ke yiba ngathi ngizothula kuthini the mistake I did mina ngangibona ukuthi lo bhuda akangithandi but ngangilithenga uthando overlook amaphutha akhe Sisathabile. Okay mani ke ngisho iside lami engilibonayo uyabona nginomngani uyuhlushwa umyeni wakhe ngendlela uThandeka akhuluma ngayo ake kube wakwathatha isinqumo esisodwa once wangakubona emehlweni akhe lo wabhuti wayezovuka emaqandeni wena bewuhlezi ukhona for yena ngoba umthanda ngenhliziyo yakho ukholo ukuthi akakushadanga ngephutha bafowethu ungasaba ukuthi ngelinye ilanga umuntu na umteste nje uswenke ugqoka uqula isuitcase lakho uhamba akucinga ngakutholi afona ngakutholi sina sithanda kakhulu sibone egcineni ukuthi cishe ngafa ake nawe umtest angithi naye wathi uyakuthanda ake ugqoka usweke athi uyokubheka ekhaya ke nangakutholi trust me liyavuselela uthando bakwethu ungahlezi ukhona noma ngabe yithini methi jump uthi how high iyonto ethi bafana benijwayele kabi usithanda konke ayiveza la ngelinye ilanga ukuthi wahamba nabangani bakhe waya out ngathula ngathi hello sis wayabhayiza la wahamba waya out indoda yakhe yamlandela yazi amlandeliswa yini iyamthanda iyazi ukuthi akacheat uhleze ekhona noma ngabe yini mayembhayiza uThandeka is always there wakufana uThandeka ngalelilanga imlanda ayithethe umhlathi wenja wethini amadoda ngamanasi sithando sami vele amadoda ngamanasi vela nini ngasivusa isikhwele akufanele ngelinye ilanga uThandeka nje ufuna sibhala chat ngakushaya wena mina Wesithini phela thina sikhule sitshela ukuthi ayo bokugeze nje masubona ukuthi uyakuhlupha ugeze thatha ibhegi engathi uyedrobheni sisithini sikwenzile lokho Ini amadoda ngamanasisi mntana mama noma ungazi ube muhle thini mina ngake ngaspenda ngake ngenza a stupid thing ngimdala kongineyinwele ezimhlophe amadoda ngamanasisi noma ungageza kanjani mina ngake ngageza sisi ngaphuma ngemanzi nte Yey. Sisathabile. Kuphi sisathabile. Sisathabile. Ngibele imoto yami sisi ngayeThekwini ngahlala 5 days yangiyeka naleyo 5 days. Ngathina ngibuya yangibheka nje yasubona. Sisathabile uqinisile. Yabona ngisho ukuthi sizenzile lezi twageza. Abe muhle. Kuba ngathi uyahamba yasamwe ubona uzokwenza nawo ayeke ungadrowisha lakho lifike endlebeni ufake iweave ifike enyaweni mangasafuna la sakufuna weloko mina ngaqala ukuthenga iweave ngomuntu wesilisa mina sisithanda ngangugeve lothanda izinto ngidrowisha ngifaka imakeup ngifaka amazipho bangishiya nginjalo no usisi wakhona ufaka natural hair ne straight back so ngabona ukuthi hey nisomo yami phela guys inamantombazane ayathakatha la eminyango niyakhohlwa nini abafana uthenga engekho serious esakubuza igama uthi bani igama lakho wathi uthini inkosi wacela inamba uvela ugijima yakumama uyangisiza amantombazane ayathatha mina ngizalwa inyanga the other day ngisakhula nje sengakaqomi mina aqoma sengimdala inkosi yami ngaqala la ngineminyaka u23 ngathi ngiqala la ngangimitha ngimithe endaweni eronke kodwa sidluleni lapho wafika intombazane izofuna umuthi wokuthi indoda eganiwe nomfazi nezingane ubaba wasibiza wasiyala ngaleyo wathi uyibona engane la
kushuthi ngabe idlala usibani lo umngani kababa uyi-owner lamatekisi indoda ehlonishwayo inebandla futhi lo ndoda leyo izofuna umuthi kubaba wole ndoda ukuthi uyithande baba wayinikeza wathi ayibuye no-2000 kwakuseyimali enkulu 2000 yabuye emva kweviki sishuthi asiniwe uyilo sihlalo wale ndoda baba wayinika umuthi wamahlaba wey'ngane wathi ashaya ingqamphothi igubha umgodi uyayenza into ey'ningi ngiyakutshela ukuthi lezi ingane lezi ejoin amadoda enu futhi kunemndeni yethu engafuni eba nomona mayibona umuntu egana umfazi ophilayo ithi lo kunabantu abayimelayo imishado yenu abangalala bavuka phakathi nokusuku beyidestroya wena you have to wake up now uNkulunkulu wakho wakupha umshado umtshele ukuthi lo mshado uNkulunkulu wangipha wona unganqamuki ukhuluma amazwi okuphila phezu komshado wakho ungathathi yonke into ngenhliziyo angisho ukuthi you did not pray but what I'm trying to say ukuthi ayikho indoda engakhipha inkomo zayo kuyiprocess umshado uvela uvuke ekseni usuyobhala iprocess end bakithi maze ngikhishele ngishimbuzi ngaze khishwe ngisho 5 rand ukuthi ma sizogeza inkomo yakho ofuthi ngiyakhola ukuthi shutha ngaze ngithande wena wakhishela imali ihlala enhlizweni imali ehlala enhlizweni umuntu akayikhipha imali yakhe noma inganingi kanjani ngisho wahluphe kanjani akayikhipha umuntu imali yakhe wakhipha imali yakhe wayispenda ngawe lo muntu uyakuthanda the fact that sendivorcile usakwazi ukuzwa iphimbo lakhe abuye kuwena kufonela ufuna iattention yakho wayekuthanda engene umoya ofuthi umsebenzi wethu ukukhasta lo moya ongemuva odestroy imishado yethu Phinde futhi siphinde sivume ngiyakuvumela sisithini kukho konke ngilalele ngakho konke asiphinde futhi sivume futhi because you know mina into engifuna ukuyiqwashisa ukuthi luhlole futhi naluthando asiphinde futhi sivume bantwana basekhaya ukuthi uthando liyahlolwa ngoba ngesinye amadoda ayamthanda umuntu wesifazane okwazi ukwenza imali eningi and use that woman amadoda ayahlala nomfazi owenza imali eningi mina sisithini angithandi ke ngomuntu ongathanda ukukhuluma ngemali because ngiyangithanda ukuthobeka imali yamathenda guys niyayazi nani ukuthi sikhuluma ngemali yangempela Thandeka I think umyeni wakho bekenza amathenda so you understand mangikhuluma ngamathenda imali yamathenda sikhuluma ngemali amadoda ayamthanda umuntu wesifazane owenza imali and ke iphutha esilenzayo thina asizithandi thina mina ukhona wakhuluma ngomuntu wesifazane ofanele azithande mina I made a mistake of not loving me but ngathanda yena more than me yena yingakho wayengithesta ngakho konke and efuna ukuvalidate ukuthi angizithandi into ebalekile kubantwana bethu besifazane zithande wena kuqala ngoba noma ungazomthengela imbongo leshayinayo ephuma ama-glitters ifaka kuthanda kathanda amadoda ayahlala nomuntu wesifazane angamthandi mina ngufakazi uthe nakukhulu umntanakhe sefundile esegraduateile sesebenza kahle akasanasidingo sami yabona amadoda ayahlala nomuntu wesifazane for imali njengoba ngisho ngithi yes kunobuthakathi kodwa ke on my case angithi mina angifuna ukuqambela abathakathi benkosi amanga azange bangithakathi azange angithanda umfo angamukela you know ngikhe ngihilile because I healed after I was very angry ngo-2022 but ngabo 2023 ungidivorce vele sengihilile sengibhizi kakhulu ngeinto zami uthe nasahambile a lot came back to me ngabona ukuthi no man umfowethu lona akahlehle akonanga yimi bengona bengihlala naye angangithanda and ebona ukuthi ngiyakusaba ukudivorce ngiyakusaba because I'm a homemaker I'm a builder yabona ngithanda ikhaya and he took advantage of that so on my case bantwana basekhaya mina ngicela ukukhuluma iqiniso ubhuti lona azange nje angilokotha angithande bengibekezelele ubhuti lona masingakhuluma nezizathu masingakhuluma benginokuhamba naye sibuye kuma holiday but till today angina memory enhle naye ku holiday anginayo because bekangathakaseli kuba nami bengiaccepta in love me and ngiyambongela ukuthi egcineni ngibongela yena mina because umuntu owayehleli kabuhlungu uye ukuhlala nomuntu wesifazane angamthandi yes he wasted my time he wasted his time but akungitshele mangabe ngempela unabantwana ngabe unabantwana abangakanani uma ngabe yena
eye wathi angimthandi lo muntu wesifazane. I don't care ukuthi unemali engakanani, uthenga imizi emnjani, uyihasla kangakanani, angimthandi. Kube wangidivorce isikhathi se-early because wayebona ukuthi mina ngeke ngimdivorce. Ukukhuluma nje iqiniso bantwana basekhaya, mina kunokuthi ngibongele mina ngibongela yena. Noma angidivorce semdala seno 50 something. Kodwa hey waziphumuza umntwana abantu. Hey wathula ijazi elimanzi. Sisbathabile. Thabile, you're trying to say awukho umzuzu owakwaba muhle nje emzini wakho nomyeni wakho nabantwana nefamily ngaphandle walomzuzu lo mhla ebuya ubuya olanda incwadi kumasamanisi. Thini miningi imizuzu eyake yaba ngizokuphindela. Umuntu okwamukelayo